Merhaba جوارا هم خير هاتن قناة برتوك حزي سيونيزم چیه؟ دبی از جوارا جبرتوكا قولدا ميري معناه سيونيزم بخون و بشرا مثلا خو السعفي بكن و بشكل سربي مسألة باخبن سيونيزم تي چه معنیه و صاد بیجه قولدا مير دزانم او تي معنیه وگره گل جهو بو ولات پیشین خو ولات اسرائیل کو به ایبرانی بناو دکن بكرتي معناه سيونيزم أذا نها شما معناه سيونيزم من معناه ودس فكر و إذا شباب ماشينم في فيديو أولين بس سيونيزم بشتاجيانا جولدا مير و تودا الهرز و إليزر بن يهودا جي هلبت سروانج باخون بشتا بن قرون و نافكي جلك هجا و جرينج إسرائيل و ديروكا إسرائيل ده بشتا ديسانه مي هلبت وان تفان لدور جیانا گولدا میره امی بمشن بریا ویل دبی از پرتوکا خو بدم ناسم پرتوکا خو از بحث بکم اولسر باخبم به ناوی جیانا من ان انگلیزی my life یا باش زانم نویسکارا وی گولدا میر پرتوکا کی اوتوبیوگرافیکه جو شانخانه اویستای هاتیه چاپ کردن اکو ورگرا کردی جی انگلیزی با کردی جیم فخریه اتسای دویالی ورگرا جیم راستیم گلکی خورته او جی هاتیه فخریه خانم نها سيونيزم مگوت وگر جوهيانج بو ولاتين پیشی خواه بو ولات باوکالی خواه معنا کردی انجی نتوه پروریا کردی کردواری جی چیه سرخوابونا نتوه کرد لسر آخا خواه يعني براستی نيزي هفن هلبت او ویدگرن آخا خواه امجي لآخا خواه سرخوابونا خواه آواد کن ام وگرن مجارا من اوکو ایرو ام لسر جهویان بناوکی دن یاهودیان اسرائیلی Kürdan Kürdistan'ı tekiliye vanan behevra u helbet mesela Filistin'i u İslam u rojlata navin begişti helbet emini karbın bağıfın bu Kürtili gor tebiniyen xwe nerinin xwe xwendinin xwe ez mesela bu Kürti safi bikim yani bahsavi bikim helbet armanç ne ve qane tişteki bikim ve qane bikim ikna bikim u hune usabıkır falan ne ez nişani ve bidim هن پرتوکان هن تشتان هن جی درفت بینند به تقص بخوینم نهان دگرن ما سیونیزم سافیکر امورن جیانا گولدا میده هلبت yani جیانا گولدا میده بچن گوتنین کو بو جیا عمر از دکارم بجیم برکو پروتوکل کو سقراست سر جیانا خوانی بسندیه 5 به 5 ام بجن سر جیانا خوچویه لب کورتی از دکارم جیانا وی ببیجم پشتا و بکبم ناوروکا پروتوکل هلبت پر yani براستی ویدیوی نخوازم پرج دریج بکم برکو مجارک گلکی برفره ل از بکورتی بکارم بحثا دی مجارکم دسسی گولانا 1898 da لکیوا پایتخت اوکراینیا ایرو لور هاتیه دنی او د 1908 قانون 1978 da اورشلیم پایتخت اسرائیل دمره سیاست مدار اسرائیلی او چارمین سروکوزر اسرائیلی ya o tekane jine falan da dünyada da serdemeda serok vezireka jine o da siyasete de muhra xwe hem siyaseta İsrail o hem ji dünyada muhra xwe li xistiye o pişta çuye naha جیانا گولدا میلی دا وقت امبیجن 5 به 5 هگر کو امبیچن به کورتی اولین زاروکتی خو بحث که کو زاروکتی گولدا میریش خو ل وقت پایتخت کیوی هاتی دنیا لوره او malbate ki cihuda malbate ki jirrezi normal da dijim duvar çed be duvar diji hatta amre fay zarokti pişta berbe ciwaniye ki politik deçe lehev çuynaviya mijin Amerika'yı falan heye hoşkayı ve deme siyonisteki sosyaliste u irod siyaseta İsrail'de heji rola cihuyen je Sovyetici anji iro Rusya'yı zedettir gelek zedel ser İsrail'i heye jiberku cihuyen İsrail'i yani de damezranda devlete de jirole kana gelek meznehi ben gurunu hatta heri davim kumur Şimon Peres evji geleki navdar bu kudüslerde Mehmet Medit'in meseleyin politik tajim u pişta hatnaviya Amerika'yı u lur
ناسینا وی به فکرین سیونیسترا یعنی نتاپروریه جهویان yani بناوی yani سیونیزم او معناه كل فر دبي بحثا في مسألة بكنها جبو ما دقوتن چه سیونیزم چه دجمناتیه بسلمانانه دجمناتیه علامه اسلامیه و مسلمانان دو کجا او خوازه دجمناتیه وام که لفر دبي ام تشتكي ده لهاف بكن بريا كو از هي بكم ناوا مجاري كوراي هلو دردور مجاري ما فخریه خانمی دست افپار وکر و لیم خابن پیوا و انگلیسی نای بیرامن لیاز معنی آوی بیشم کسی کو انگلیسی باش زن آنچه فخریه خانم هگر کو تماشا بکه لشکرم خود بن ویدیوی دا انگلیسی پیویش بنویسنه دوی او پیو معنی وسایه دبی کو همی زانین خواه کو ام بیشن مثلا فلسطین اسرائیل دا همی زانین میین داگر کرانن دبی حتی یه داگرکریان yani em çi fêrkirine dagirkerên me em bêjin ên aqilên İslamîst bûna xwe İslamîzmla Tirkiye, Erebî, Farsî falan em bi çi hawî fêrkirine çi ji me re gotine dibe werin em bi zanebûn em ji bîr bikin yani tiştê ku hûn bi zanebûn ji bîr bikin ji vê re peyveke İngilîzî heye ev peyva neyê bîra min bi zanebûn ji bîr bikin her tiştî ji bîr bikin yani Orşelîm weke Qudusê bi navekî din ji bîr bikin İsraîlan cihûyan şer û pevçûn û hemiyan ji bîr bikin kerem kin bi rêya xwendinê zanînê zanistê û bi aqil û mantiq em ji nûva vê meselê fêr bibin wekî min got zaroktiya wê li Kievê pişta hatina wî ya Amerîkayê û li Amerîkayê êdî mezin dibe fikran dinase û helbet tesîra xweşika wê gelekî zêde li ser çêdibe و به تاثیر راجی اوج بر به جوانتیه که پلیتیک چه او شاید بشه دویم دا بحث وی پلیتیک بونا خود که پشتا د 20 سالی 22 سالی خود د زوجه او ادی بریار خود ده تبی میره خو لپی خود کشیل یعنی بفکرن براستی از وسا د بیجم یعنی گولدا میره وک جن د سیاست ده yani vek roleka jurnalistiye iro د siyaseta meda mخابن او کردان باکو ده هر چقاس بناوی جن جیان آزادی me دو دنیای دنگ بلاف کرده بجی از نه باورم که سیاست امد مثلا جنان دا درسته هیچ درست نیله آدیه جی لالیه کی تبینیا خواد بگیرن سری مسئله جلبت هم تکارم باخرن لیل ول گول دا میر وک جن او که خو یعنی به هزا خو جنبونه یعنی د سیاست دا جی خو دگره او ته فلسطین هلد بجره او ته فلسطین دجی او هلبت وی جیانه دا جیانه کی گلک مهم لور هه براستیش جهو اف وگر جهو یان بریا شر جهان یکمین پشت شر و حتی شر دویمین و پشت شو دویمین دولت آواکرن فلان دوی نابری د جهو تینه بجتنبونه دولت کی چه دکن یعنی نتوه کی ساز دکن yani ev netewaya ku zaman باوای کی جبیر کرنه لی هلبت زمان ایبرانی دیسان هی اما اف جیانی د ناوا جیانی دا د ناوا کاروبار دا زمانی کی نایب کارانی شو دور دا جی پرتوکه کدنته مسئله کی گرینگ الیزر بن یهودا وک جلادت بدرخانی نه بفکرن الیزر بن یهودا جی ایبرانیه زمان ایبرانی جنووا دوجینش خو د گوتوبیجا فخریات سیل استانبول 2020 da çebu em çünkü gotubej gelek zedel seraxvin زمان ادبیات ولد الیزر بن یهودا یک کردست ورگرا کردکریه فخریه اتسش خو اف خباتن دربار جهویان دا مثلا اسرائیل دا هجاج علی فخریه اتسای دا تین کردن و هج بردوامه ام نهال بنده هم برهم دننجی اف مسئله که گرینگ دیسان بو و مسئله yani وقتی میگوت همی زنی خوش بیر بکن ورن ام و مسئله جنوبا فیر ببن جنوبا بزنبن او بچه که کردی بچاوکی کردستانی هلبت بیام وی مسئله بنیرن هز نخوازم زیده جیانا گولدا میری دور بکم لیویاج بیجم مجال گلکی برفره yani من ببورن belki از ویدیوی دانی کارم بگشتی بیجم آخر لگور درفتین خو گور دم خو از بحث تودل هرج بکم بنگورونوج بکم هن ناوی دنج دسنهن از بحث گشتم بکم آخر فلسطين هالبجارت يعني ودا ما هي دقوت فلسطين مخابن إسرائيل تنم وتل نفر جين وك أمبيجن كاركران هستادروت و ديسام هن جي ميان تشدكن وك بنافي أمبيجن ببورن يا راستي من جالك خواه أما ذكر لدي ساجي دما بروفيت ديكشنب شكي أفك دباب kibbuz henin ev kibbuz heçli İsrail'e henin
هری داوی دستان سر وانان لیکولین کر اف جین وک امبیجن تیدا جیانا وک امبیجن جانه که هفپاریان کارگر وک امبیجن کومینال yani تیدا دجین her tişti behevrat kın o خوارن را بون رونشتن her tişti yani bu vihayu behevrat kın hatına Golda Meir livre hey tevli valandı be o bu havayı İsrail'e livra ve jina İsrail'e liver çedi ve liver despet ki o Golda Meir de despet ki da per hevde de tevli vrabej belki avul naxwazın lepişta hevdanın Golda Meir'i encame ki başladı o Golda Meir divan ki bu standa bir cide be o des be kare çandini yetke taybet orada çandini çedi be yani İsrail'e ve ki İroş xwa İsrail de mesela çandiniye de dünyayı da velateke peşketiye bu fikrin velateke küçükelle peşketiye yani duye cehenneme duye çola be avda iro cennetek ava kirine cenneteke çandiniye u pişta ember bir şerri cihani yani despekeke vek melevir basa despekek jiyaneke nukir ya Golda Meir'i pişti ve despeke peşengu perskirek meselin viyahenin elbet edi cemaata bijin cihuya luver zedebiye uluver hem problem despedikin hin yani hemi cihu elbet ne Siyonistin anjinet perverin cihuye İsrail'e devleti ninin yani hiç baver nakin uluver de ben biçinku emlever biçin devleta cihuyan Teodel Hers. Şu şahane aveste hatiye çapkırın ya kuji İngilizi vergeli kurdekiriye disan fahriyaz say. Hepsi avestayı. Heger reza xwendini em bibêjin helbet dibe awil devleta cihuyan dest pê bikin. Pişra meseleyeke giring ya Elîzer ben Yehuda herî dawî jî em werin jiyana Golda Meir'i. û divir da em bêjin giştê da herin. Yani em viya bixwînî ji belkî dîsa bes e ama ji ber ku dewleta cihuyan ştê da heye Elîzer ben Yehuda jî heye û hin navê din û hin siyaseta İsrailê divir da gelekî zêde ye. Piçekî behsa dewleta cihuyan bikim duyekî dîsan behsa wê kiribû lê îro dîsan çend tiştan ser viya bêjim. Niha Teodel Herz wek damezirnerê bavê dewleta cihuyan ya İsrailê ye. Wek bangewaziya wek xanî camêr vê pirtûkê dinivîsîne piştî nivîstanda vê pirtûkê çilû du sal şûn va dewleta İsrailê 1904 da Teodel Herz dimire 1948 da dewleta İsrailê çardê gulana 1948 da dewleta İsrailê tê damezrandinê 42 sal 44 sal şûn ve ev jî bi rastî muhîm e lê xanî سه سال زیده بانگوازی مکریه لی مهی دولت yani memuzî ji li pê xwe hiç li mehê ava nekir mehê da me nezirand dewleteke ser bixwe helbet gelek problem henin yani nabe ku stedî set em cihuyan ji xwe re mînak bigrin û li gor wê dewletekî em nikarin çê bikin ji ber ku şert û mercî me helbet cudanin lê em dikarin ji têkoşîna wan ji berxwedana wan serkeftina wan sûdê werbigirin em vîya dikarin bikin dîsan em vedigerin jiyana Golda Meir'ê şerê cihuyan li hember ew ke heye İngilîzan dest pê dike û beriya şerê cîhanê duyemîn piştî şerê cîhanê duyemîn dema dest pê dike îja Hitler Alman henin ku jenosîda Holokostê ser netewa cihûva tê mixabin yani bi rastî jî komkojiyekî jenosîdekî gelekî mezin bi milyonan cihû tên kuştin qetil kirin divir da ben gurûno heye navekî hêjayê İsrailê disan yekem yani damezrandinê dewleta İsrailê ew dike damezinnerê dewleta İsrailê û yekem serokwezîrê dewleta İsrailê ye Ben Gurino David Ben Gurino îro navê balafirxaneya li Tel Avivê jî Ben Gurino ye ji ber ku 2017 da ez dema çûm İsrailê li wê balafirxaneyê Tel Avivê em pêya bûn çûn Orşelîmê falan ev nav kiye biçekî behsa vî navê jî bikin ev nav wekî min got damêzinnerê dewleta İsrailê yekem serokwezîr e ev jî dîsa cihûyekî Sovyetê ye Rusyayê ye û gelekî çalak e yani bi awayekî him fikrî siyasî û aliyê çekan ve jî gelek rêxistinan gelek rêxistinan ra rêveriyê dike serokatiya wan rêxistinan dike û pişta dema şerê cîhanê duyemîn da li hember Hitleran dibe em ê li gel İngilîzan şer bikin û ji bo İsraîlê serxwebûna İsraîlê jî li hember İngilîzan şer bikin yani siyaseteke bi vî rengî
و siyaseti jî baş helbet bi rêve dibin û piştî şerê cîhanê duyemîn bi dawî dibe. Çil û heştan da dewleta İsraîlê tê damezrandin. Çardê Golanê dan heye. Êdî dewleta me heye. Golda Meir dibêje. Di rûpela 1380 nihanda. Dema dewlet tê damezrandin helbet ne weke gul û gulistan bax û baxçeyek û o dünya hemî nas dike nexir. Helbet nava çend saetê de Amerîka û wê demê Sovyet dewletên Ewropî de me nas kirin xwe dibe dewlet. Lê di 15 Golanê de şerê wan dest pê dike li hember Erebên. Filîstînî ne tenê Ürdün, Mısır û dewletên Erebên din Sûrî falan dikevin şer li hember cihûyan lê cihû di vî şerî de ser dikevin û heta herî dawî şerên herî dawî jî bes ne Yom Kipur şerê Yom Kipurê di heftê û sisiyan de ez nexelet bim doyê de mixabin destpêkê de têkçûnek çêdibe lê pişta xwe hema ew dikin دوی شری د جی سر دکوین لور گولدا میر سروک وزیر دوی سردما شری یوم کپوری دم دور د جی هن خلتی تنکرن هلبت افجی سیاست و نزانی جب قراتینه یعنی هر تمروف ساجیر و باقل جی نابه جهنم دما دولت آوات کن شری به عرب و اسرائیلان را به اسرائیلان به عربان را دست بدکم و جرا اول او که گولدا میری دبه سفیر وک بالیوسا امبیجن دولت اسرائیل لموسکوی پایتخت سوویت و سردمی لگلک زحمتی هنن یعنی و دمی بحثید که یعنی جیه کو دچین کریج دکن به زحمتی کراوری ددن یعنی بفکرن دست بگی دا این دیسا گوتنه که وسا غلط هي ستیست غلطه کو دبیجن دولت اسرائیل به پری دولمند جهو هاتا باکرن دروه نه Mehmet Emin Zeki Bek de Portugal Diroka Xulasa Kurdu Kurdistan Diroka Kurdu Kurdistan da gotneki geleki baş bid beje peşketina milletan bi du tiştane yek ilim zanin perwerde xwendine a duyemci servete pere rast be pere helbet tiştek çinabe ha inkar nakim nabecim hiç pere falan ektile bu ama lever em de ve damezrandine İsrail'de rola pere ne rola cevaki rola cemaata cihuyan em tebinin ev gelek mühime u rola ka mezin yani ev kibbutz ki jiyana komünal te da dijin çedekin bi saya vanan İsrail Jenuva ve dijinin Jenuva neteva İsrail cihuyan saz dikin yani bingeha devlet İsrail ev qas xurte ev qas sağleme yani bawer bin gelek sağleme ilo çimaj berku teknaçe berge sağlem bu ne teknaçe یکم جار وقت به بالیوسخانه سفیر دولت اسرائیل دچه مسکو لور گلک زور زحمتیان دبین ایجا ولاتی که ساره سرمایه سقمه او لور دست بدکن هر چقدر سوویت دوی سردم ستالین دا اسرائیل ناس بکه وقت دولت چی پشتی ناس کرنا خو دشمنیتی کیش به دولت اسرائیل را دکه سوویت جبر ستالین تایبت و سوویت چی وسایه yani جبر کو ستالین هم دشمنی کردابیه هم دشمنی جهو yani و هم دشمنی هم در دور دنه دیسا به وی هاوی گلک زور زحمتیان لور دبینن گولدا میر لور بحث کل لور دما تکیلیه وی به جهوین روسیا ile çedbe ya Sovyet era gelek zahmetiyan da nijber ku devlet kabul nake her tişti yani nijber ku akli sosyalizmi yani partiya sosyalist komünist herkesi ve potansiyela ihanet eda dibine yani ev sirayeti siyaseta mecikliye siyaseta me her tişti xafroşi xayini nuzanım ihanet yani taybet van rojin davi da belki onun mesele dibinin ne ku ez nake ve mesele politik افجي كنت افجي اخلاقي سوسياليزم يعني اخلاقي كي وسخ خرابه مخابن يعني وسرايتي مشكله يعني يرو كرد يرو دروجه يرو اندا كرد همي خايني يعني لغور اف اليد بخاينه اف اليد بخاينه لو هولي كرد نامين يعني ام مساله كي وسا مخص امكن از فكرم Türkiye بشكل سر Türkiye دچم يعني بحث مجال etkim tekiliyen mera falan بحثك دخوازم به کورتی ناوروکا پرتوکی نشانی بدم یعنی از گشتی نکار بحث ناوروکا پرتوکی بکنم ویاج بزنم بن beş سر ناو بشانچم پشت سفیر بونویم ده هبونا اسرائیل و دوستن آفریقایی و نه دولت اسرائیل دم مروف گولدا میری دخونه باش تدگی yani İsrail siyasete gelleki yani balkeş bir revade be siyaset çiye dve serdem ya da berku Arap yani bıgıştı
ambargoya ser İsrail'i dağ didin elbette İsrail devletin mezin şidi be her çıkas Amerika falan pişkiri her İsrail'ine ama disan ji zahmeti dert Kevin gelek zahmeti ji İsrail'e yani sinorin ve vak agirin yani az İsrail'e hertim dışıbinim Kale İbrahim Khalil yani Kale Wan taybet embejin vak Nemrut İbrahim peygamber yani İbrahim Kale İbrahim dema davi agireki pir mezin yani usta embejin helbet emni karım bahs agireki çava belli bin agireki pir mezin bu ye ve daxın İbrahim davejin nav agir nav agir be bahçeli dorevi her agire ejiro devlet İsrail usta penaset kim ya rastya xwada ji İsrail ino dnav hiç dnav agir daye le bxwe vak mijin bahçeke çeviye daliye demokrasiya xwada jî daliye mafê mirovanda û PKK'yan da mesele zayendê falan yani helbet problem henin yani bixas ku ez hay jî heme belkî zêdetir haya min hêd meselên ew kêra tune bin jî lê bixas ku ez dibînim li dor me li rojda gor şert û mercên rojdata navîn pir perfect e yani ez vîya jî bêjim Halvir me bahsa siyaset İsrail'e dikir dostên Afrikî devletên Afrikayê re têkiliyên xwe xurt dike dest pê dike û di meseleyên aborî ji ber ku salên şêstî da jî nû em bijin li Afrikayê kolonyalizm êdî bi dawî dibe devletên Afrikî ew milletanan serxwebûnên xwe îlan dikin û bi vê serxwebûnê re jî helbet İsrailê re destpêkê têkiliyên wan gelek baş çêdibin bi van têkiliyan re dostaniyekî wanê xweş dibe ku ji bo İsrailê jî bêhvedanek çêdibe yani İsrailî ro bi vî hawî siyasetê hêj didomîne yani dixwaze axir bi derekî re siyasetekî çê bike ku yani bide nasîn hevalbendiye çê bike dostiye çê bike û pê re bikar ve kar bike mesela Tirkiyeyê em ê niha werin û roleke gelek mühim li vir çima heye ji ber wê Lê pişta helbet ev hin welatên Afrikî piştî şerê 1967 şerê 6 rojan da İsrail yani Ereban bi giştî tek dibe êdî İsrail tek naçe em tên wê serdemê di wê serdemê da Afrikî pişta xwe bi İsrailê re dikin ku Golda Meir li vir gelekî ax û waxa xwe dike dibe yani çima wisa kirin me ew qas alîkarî kir falan kir bêvan li vir jî navekî mühim heye dîktatûrekî disan Afrikî navê wî niha nehat min biborin em tenine piştî şerê 67 ama yani serkeftineke pir mezin ji bo İsrailê yani 6 rojan da bi giştî devletên Ereban tek diçin yani hemî aliyan va yani çola em bijin Mısır gelekî erdnigariya Mısır ew çol mol hemî jê tên girtin em bijin Tûmên Golanê yani erdê İsrailê nizam çend qat jê mezintir dibe di wê şerî da û hertim îro dibêjin ya dibên du devlet gere çêbibe İsrail Filîstin û dibe İsrail vegere beriya sînorên 67 yani ev gor aqil mantık neyê qebûl kirin jî min herî dawî nivîsek dîsa derbarê gera xwe de nivîsand beriya wî jî min nivîsek derbarê dîsa bi Kurdî ser pirtûkê di bloga xwe Zarema Bakur Wordpressê da nivîsandiye hûn dikarin wan nivîsên Kurd jî çavlê binê bigerînin falan em tenêne piştî wî şerî Golda Meir di wî şerî da jî wezîrê ewlekariyê ye ez nexelet bim û di wî şerî da ji xwe 67 da Orşelîm bi temamî dikeve bin destê İsrailê û dibe paytext her çiqas 2017 da ji aliya Amerîkayê ve fermî bên nasîn jî di esasê xwe de di roja ewlîn de Orşelîm ji bo cihûyan paytext e yani êdî münaqeşavanî çê nabe dîsa em werin ez bawayekî behsa têkiliya Kurdan Kurdistanê û cihûyan jî dikim yani dema ez bêjim Kurdan behsa Kurdî me dikim hin münaqeşe canan ser medyayê çê dibin Kurdên me dibên tu çima dibêjî Orşelîm paytexta cihûyanê ev Kurdanan ên ku dagirkeriyê Tirkiye zanin em bijin Kurdên axir xwara netewperwer dibên İslamîzma Tirkiye red dikin ez eceb dibînim yani Orşelîm çima nebe paytexta İsrailê xwe paytexta wan em xwe çav bikin jî xwe bikujin jî nehewce yani paytexta wan e îro ne ew karê me ye ku karê me jî nabe erka me jî ne berpirsiyariya me tiştekî me jî ne ku em bêjin paytexta Orşelîm paytexta İsrailê ne Namin ew qas behs kir belkî hûn bêjin Filîstîn li vir kune Erebên Filîstînê li vir kune niha dibe em viya li hev bikin li İsrailê li Orşelîm li İsrailê yani navbera cihû û Erebên Filîstînê da meseleyeke dînî yani cihû Müslümanî tune İslamî dînî tune
و İsrail erdi Filistin'den de var. Ez nahat ve mesele heri muhim. Belki de bir mesele de gellek kes nahar kabul nekin. De ez bir mesele de bir roni bikim. Naha de Türkiye'de min tebiniye kirti ez bir bahs bikim. Türkiye'de elbet tü dereki Golda Meir bahsa Kurdan nake. Yani nabi Kurdan derbaz. Belli emzanın düesterde bir de gelek tekiliyen Kurdan-ı Cuhuyen henin. Taybet nemir Mele Mustafa Berzani yani veyneji henin. Eşkera o bere vezire evlekariye ve serdemi geleki navdar heye. Bwira weki deneci disan gelek wene tekili dostani henin yani ev eşkereye. Bu doğru siyasete Mele Mustafa Berzani ji bo men minak ede beçi de maşeri 67 da. Irak de becek o emşer rawestinin و دبی پیشمرگان رش کردان را دبی ورم پشکریان ممکن لدیج اسرائیل هم شر بکن لور ملم مصطفی برزانی تشتکی گلکی باش دکه اسرائیل جل ورد بیچ اسرائیل دما عراق تک دبه ادی تکچه به ورن حتی باغدایتین و جوارن باغدای داگر بکن امر جوارا دیلن بچن yani siyasete İsrail'im lelur mلم مصطفی برزانی siyaseti ki baş beri var be beçe be nexir be dava em naxwazin naberam yani be ev şer weye nabera wede be hun şer bikin em nel pişwetkin nel pişwetkin jiberku em naxwazin be araban raji خوينا دوزا خوينه بردوام يعني حتى بدون jiberku em cirani hevin dawi em dixwazin be arami li rojlata navin da li wekhef em ji xwedî devlet ew ji xwedî devlet em bijîn yani ev siyaseta hêj ji bo me derbestane yani li disan jî tekiliyen medbe bi cuhuyan ra belki îro weke devlet helbet ev zehmete lê wek civak wek netsewe em dikarin tekiliyen xwe xurt bikin ev jî bi edebiyatê bi van wergeran pirtûkan nasînê çêdibe em ji Kurdî wergerî İbranî ji İbranî wergerî Kurdî axir bi rêya İngilîzî jî helbet dibe em van xebatnan bikin yani bi staya xebatên Fexriye Asyayê îro nêrînên me ez barim gelek Kurdan guheriye yani heku ye ne guherine jî bixwînin ve jî biguherin lê de destpêkê de wekî min got zanînên ku ji aliyê İslamî zan va aliyê kolonyalîst zan da me hatiye fêrkirin ji bîr bikin bi temamî ji bîr bikin hiç tiştekî yani bi zanebûn ji bîr bikin ku em nizanin ji nû va fêr bibin Serokwezîriya Golda Meirê em hatin wê serdemê ادی گلدا میر سروکوزیر بخواست 4-5 سالان 67 دا تی سروکوزیری حتی 74 4-5 سالان سروکوزیری که لید وردا براستی حتی به سردمی سیاست کویه گلکی باش بریک و پیک و سرکفتی هیه لما خابن نوان سال سروکوزیری در به داویه ده 73 دا شهر یوم Kipur. Yom Kipur ceşneke cihu yani. Ceşneke vana dini ayiniye. O da ve ceşne da devce her kari berdidin. Yani hatta leşkerici viyadike ve xetayet kem doye serdemeda. O filme ki gele ki hoştu Netflix'e da heye. Dikarın ve filmeci tamaşa bikin derbari cihu yanda ve meseleyi da filmin hoş Netflix'e çekirne. Disan deriş derdi der heka şeri Yom Kipur'e da jim filme ki hoş Netflix'e da. Dışarı yom Kipur'da çe de be hafta üstüyanda Mısır ve de Abdülnasır Mir şun Abdülnasır en bu kuşun Abdülnasır Mir pişti Abdülnasır kiti Sedat'ti Sedat Enver'ti Sedat Enver siyaseteki cuda bizim planeki çedike u be planı hafta üstüyanda Suriye Mısır Ürdün da Tünez'ne bavarım. Devletin Araba biser İsrail'e vad için. O despeki da İsrail var ber tekçuneye. Hatta ku İsrail xwe embijin lxwete femdike tedige mesele elbet tekçunek çedbe. O pişta İsrail ve digere elbet vanan disa hemma dike der. Bi hawi şeri yum küpere bi David belli di şeri da zayiyatek embijin پر مزن سر جوهیان واتی جبروی هلبت گولدا میرجی نما کود ادی داغ بکه یعنی بکار بلبر و بده ادی عمریوجی مزن بویه و dev edi siyaseti berde u sala hafte u 4 hafte u 5 da ber be daviyeti de dawiye da çi be elbette dawiye da bahsa ew ka xwedike jiyana xwedike u da hafte u 8 da 1978 da Golda Meir dimire. Niha em werin
yani من پرتوک بوی هاوی قدانت بکرتی yani gelek kurt bu belki ev kısmı dikar yani az bahs bu kurti نها از ورم دیسا یک پرتوکان نشانی و بدم و شو هدیدی بر به داویت می دولت جهویان تودل هرس مثلا که گرینگ الیزربن یهودا و جیانا من گولدا میر هر سی جالی فخری آسیا و ورگری کردی بونه و جوشانخانه آوستایجیم هاتنه چاپ کرن وکیدن اسکارم به کردی ببیجم مثلا اسرائیل داجی فلسطین داجی ایرو گولدا میر پرتوکا خدا ویا دبیجه یعنی دبی معرض جهوی فلسطینیان عربی فلسطینی داگر نکریه ادو یمجی mesela Filistin'e ve ki megut mesela ki dini İslami jinne. Mesela eveku bistusayem devlete Araban ya bistusayem damezrine. İro ez viyaj bejim eşkereye golda mecid beje ez bixoj bejim. Erdi Filistin'en Ürdün'e, Mısır'e, Suriye dagir kirdiye. Eğer ku Filistin'de erdi xwe le welatê xwe dixwazin û dagirkeran eğer nişan bedin tabi bla biçin van welata nişan bedin ev welat dagirkerin welatê Filistin yani ciye ku İsrail lo tê daye ez barim gelekî belki kes niha venî qebûl nake lê dibe rastiye ve قبول کن نکن yani اف تشتکی ustaya aduyam yani siyaseta Kurdan dibe çibelivir yani mesele de ji bahs kir Cemal Nebes Profesör Doktor Cemal Nebes mesela siyaseta Kurdan da u lehember Cuhuyan İsrail'i geleki hoş penaset ke salin 60 da yani duan 60 hafte da ku duan salan da bay çepkiriye dünyayı da naf Kurda da zedeye u tu reaktü ne ku bi Cuhuyan ra lehev bekel İsrail'i ra bes siyaseta al başur neteda دبی ام وی سیاستی دا با آوایی که نتسای پرورد پنجره‌ای که کردستانی دا وی سیاستی بنیرن ام دکارن چوا سوده جی ور بگیرن و اف سود ور گرتن جی هلبت به هن کارو خباتان چه دبه yani taybet ور بانگوازی مجبور کردن لإسرائیل نه کردیم کو هم جهوین کردین جهوین کردستانی آنجی این دورا چونش باکور باشور روجات روجاوا نه بیشن وک آوایی دینی جهونه gelek henin akrem dişopinin devi ali da dibin xabatın zeyde bakın baş ve Armanca kim jiheye biraz ez bekaribim hin projeyi min jihene dibe derbarida bu nabera civaka cuhu u Kurdan bizim İsrail Kurdistan hem pere çebebin u em begin have the nas bakın ev gelek mühime bevi havi min xwast em Cenova Cehuyan Cenova İsrail'i Kurdistan'ı Filistin'i, Araban, Rojilata navinu, dünyayı ve siyaseti kısa bakın. Bu akıvın servi mesele. O servi mesele hem ziyadetir bu akıvın. Yani bir tane bir videoya ki o biçen Portugal mesele safiydi be, nehir safi nabe. Hel riyame derece. Lepeşame gelek tiştendin hene. O جبیر نکن یعنی کسی کو سج بر خود داخل شو از نگهداری آوند کم لشکر ما خوشی رو وینو سجی نکن لگور زانینه لگور خواندنه پیش نیازم بچه افغانیان هنجی تبلیغ مناقشه بدن هنجی پیش نیاز بکن اجی پیش نیاز بخوام مجوره کردن هنجی مرا پیش نیاز بکن و ام به هفته هزیده تر باخون تشته کو از بحث بکم نما براسي جالك تشتهنن نكون نمانه لازم مفخص بسج بو في فيديوي جبالكم من دني بسخوا ووردبريس دا بلوغ خو دا مغوتو از فيديو كي سيرش بكم اخر ما فيديو ايرو قريب واس تمام بكم زوارم جالك فيديو كي دريج بو اخر اگر حتى داويه تماشا كر نكل شي هون زانن جاري كي دن تماشا كن سي جاران چار جاران كرت تماشا بكن جبير لكن ببن ابوني قناه پرتوك حزي در دور خارج پار بکن شروعه خالی زده بکن شروعه گلک مهمن و هگر کو عجبان جی بعجبن هلبت نه عجبن جی پروبلم نینه لیدی ساجی گهداری بکن و هنجی پیش نیازن جمره بکن belki امید ویدیو دا ve mesele disa binin hemberwe emi bağın ser hezedetir kısa bakın bu havi hatım davya ve video hatta video ekidin lxwa baş binerin بخاطري وين